رخصتنا پیل حشتمین کمجوینا جوانان لباجار قامشلو لدار خستو دی کمجوین دروجان دوام بکه. نونرین ریوبریا خسر رخصتنین جواکا سویلو جوانین هرما جزیره بجداری کمجوینه بون. دی کمجوینه در روشا جوانین با کرو روجلاتی سوریه و آستنگیین که جوان پیر روبرو دمینن هاتن نقاش کرن. هر وها چوانیا گشکرنا بهرین جوانون و زیده کرنا درفتین پیشکتنا جبونا روجوی نقاشه. جوانان جی پیشنیار و نرینین خواه گوتن و لگوری رخصتنه بریار اف کمجوین دروجان دوام بکه. لغته الكردية ويشتغل على حاله وعم يحضر حاليا لقاموس. کمجوین سر دروجانا ایرو روجا یکمه کمجوینا مج ساعتنا حتى ساعت بینج بردوام دکه گلکی جوانین ما کچو خورتین ما دورین وکنابین هرما جزیره بتایبتی حاضر بون سد حتى سدو بينجي جوان حاضر بون ما قلكي د ايروب تايبت ما بالك شان السر هنر السر وينه السر ستران بيج سرساز همجي سركارين دستان تايبت ما تخست ام بالبكشينن السر زمان سر زماني كردي هروها د حاضرين مدى جهات فاعلة هبون جهيئات تربية مثلا جهة سزكي ما تخست انه ام روني بدن السر كو اف طاقات شبابي ام بشت قريا وان بكن ام هاتن بتايبتي ام تخوازن انه بيشكتن شبابي چاوا خورت من جوان ما بيش كفن و چاوا يعني قاربن انجازات خوش في باجاري ببن چاوا بسر كفن چاوا قاربن على كاربن بباجاري خوره و ام تخوازن انه هر کس ام بهيفين جي انه جهاتن اي معني قاربن مساعده بكن على كاربن مره جنب هفره بن ام بدسبيك بن ام دسيك بن ان شاء الله. فهي اشتغلت